Ассаламу алейкум, сабалар хайыр. Яны елның якынлашмасы ең güzel вакыттыр. Яны елны güzel кейфнен кечирмек үчүн мираклы киноларны бакмак мүмкүн. Шымды ise келіңіз Йылбаш байрамында көстірілежек кинолар эсерлері хакында лаф этейик. Бекленилген татиллерде яхшы муитны яратмак үчүн яны ел фильмлер ve мультфильмлерни бакмак эр заманлары актуаль еді. Чоқысы бутун корантасынен телевизор алдында топлашып, севимли киноларны бакарак берабер вакыт кечирелер. Сиздин диккатыңызга яны жылга бир кач фильмлерни тагдим этебиз. Келіңіз байрам күнлері Акмеджет кинотеатрлерінде насыл фильмлер көстірілежегі хакында лаф этейик. Серебряные коньки шу кино эсерде яны ел арфесінде эки башка карама каршы айлелерге айыт олган. Зенгин ве фукаре корантадан эки яш бір-бірінен көрүшө. Эр биринин өз икаясы бар. Амма тагдыр ойлей япаки экисini бір ерге кетире ве яшлар бір хаялга берабер ынтылмага башлайлар. Да бір мираклы фильм «Обратная связь». Бу фильмде 7 декабрнын 31-нде яны йылны каршыламак үчүн шээр калабылыгындан узак бір эвде топланалар. Амма яны йыл акшамы сюрпризлернен толуу экен. Айны шу күнү чертмечик весчанлар падишасы, яни Щелкунчик и мышиный король деген фильминин караманлары кырым татар тилинде лаф этежеклер. Шунун үчүн чертмечикнын икаясынен таныш олмага истесеңиз, 31-де акшам саат 8:30 экранлар огунде бутун корантаңызны беклеймиз. Девам этебиз. Январь айынын 1 күнүндө Кар краличеси, яни Снежная королева фильминде кырым татар тили яңгырайжак. Эки якын дос Кай ве Герданын нелер беклей? Кайны Кар краличесин эллеринден куртармак үчүн Герданын менжарлары. Январь 1 күнү саат 8:30 Кар краличеси фильмни кырым татар тилинде качырмаңыз. Яны йыл татиллери ise биздин мына бойле мираклы фильмлер беклей. Яны йыл хайырлы болсун достлар.